پشتی پروردهی موزیک کد زاروکاتی خود التاتوان دست بکریه و به ماستر خلط کریه. نه به نوعین برهمن گلری این کردی و گلک زمانندن خوش تستره. بله هنرمنده هیجان روشن و هفته بو میوانا برنامه دومتکه. دبشن پیشین دومتکه ده مگوتو بو. داخواز اوکو ام پنجره که لگوهرین و شارتین کو به موزیکی را بلین دبن بدنه وکرن و وان به بینر و دکلدارم بدنه ناس کرن. لبله هنرمنده جوان روشن خان نه و جیدان آسینه. لور ایدی پرانیا کردان و بلیندارن موزیکی و باش ناسن. ما روشن خان یکم جار به پرفورمانس زندیم به کوما موزیکی هوریزون را پیک اینا بو ناس کرد. بگومان وان خباتین هنه نتنه خوشتنگی ها روشن خاندان نشاندان هر وها شارزایی ها و یا موزیک و جیان جی به میلیونان دان آسیم. روشن خان سترانن گلری به انسترومنتین روژاوایی کو پروردهی خوال سروان کربو ده گنجینه. او یک وک سنتزه که خوال گوهن مروف دده و هستین مروفی و هنری شندگه. او آدانا هستین مروفی تن بستران کردی و اوجبو کردان نینه. لور اف کچا کرد لگل سترانن کردی به تایبتی سترانن ارمنکی و هن زمان دنجی دستره او آهنگا موزیکی دوان سترانن وان زمانان دنجی خود ددر. بلکه دهتا گوتن کو پیدویا روشن خان به آفرندنا برهم نو و هفدم جی هیا لی هیوی اوکو دست بروجه ده او یک جی پیک بید. ما بحث شارزایی روشن خانه کر اوش بروی تایبتی آخواه پر تیتا حس کرن. لیدکاره بهت گوتن یک جسدمن کو روشن بجاره که جی آلی میلیونم و هات حس کرن سکناویه. چونکو اول گل هنرمندی و شارزایی آخواه دیسا بوان تایبتیان خود به سمبولک جبو جنا کرد. لبل دوه امویه که جی بیجن کو روشن خان به همو اف توانایی خوره ده همان دمده بوی ایدولکا استتیکی جی.
از خلقی تطوانی من موزیک شنک لستانبول دژیم لوی داره از لسر موزیکا ارمنیکی و کردی از دخبتم و کنسرت دادم هم لترکیه هم لکردستان هم جل دروای ولات ام کنسرت چیتکن من دمک درجه جیانم دا موزیک هیا و از هم کمانجنم هم سترانبیجم و هنشی چند آمورین درجیله دخم. بله. بالا من لسر موزیک و ام بیجن لسر موزیکا کردی برهف کردن موزیکا کردی بیتر لسر سترانین گلری هی. گلک باش خواه ستیلات دا تارزات دا جه اوه دیاره کفشه و مرخت کم سترانت اف سترانین کو گلری چه علاقه بدوی بابا آنجی مالباته و هي از وی پرسش تبی کم پرد عجیب بیت آنها اما یعنی ام کرد ام زارکن کرد جبر کو ام دنگ دایی کو بابت خو ام مزن بونه از کسی از بجم یعنی تشتکی واسه علاقه به و هي نه و المالباته دا هلبت يعني فولكلور تشتكو ام بيجن فولكلور بمالبات دسبيت كه جمالي مرف بنجها فولكلور اخو چاند اخو كتر اخو هدده جلو ماشي مرف چقاس اساس تبل وي چاندي وي زماني ببه وي جاوي هنراوي موزيكاوي ناز بكه اقاس تيسير لسر مرف دكه جلو ماشي امن غواز بچوك بوم دايكام هرتم لمالي سترانن ايريواني دکود رادیو ایرانی دکو وجا هلبت توجی زانی دمکی لسوویتا ولاتین سوویتن بیشن ل ارمنستانی حقق دان کرده داکو کرجی بکاربم زمانی خو ifade بکن. کلاسیک موزیک یعنی کلاسیک موزیک جانت دا چه دست بکر و او سترانن گلری چه هاتم پک دف ایک و تا چه بکارینا یعنی تا کیفک جهل گرت از باورم بیشتر جی بحثایی که از کیف خوش ببینم. گلک سپاس کن. نه من پرورده یا خواه لسر موزیکا روجاوای من هلدا. دما من موزیکا روجاوا لسر کمانی و آرمونی سازیا روجاوا من هینکر مگود اف آگاهین هانی اف ام بیشن زانین هانی دوی مرب جبو چاندا خوشی بکار بینه. وجا دما فولكلور يعني الدنيا سراسر الدنيا افتشوسا يعني نتني فولكلور كرده هي لحمو والله حمو ملت خودش چاندكنه خودك فولكلوركنه و دغونده واندا دعوت واندا ستراني وانه گالري هي وجا گلك ملت وان ستراني خو بآوایکتن بفورمکتن بالدنيا ددن ناسي بآمورين دن آج بآمورين خو مثلا وکو مرف چقاس بکاربه پیشکتر پیشواتر ببه و وان سترانا به فرم که راست نج اورجینال خو دور لی به زمان که شیرین به نفش نو بده حس کرد مجه حوض از ویه که بکم آراست حزان نصابیات هوبری
آمورا لیتخی تو چند آمورا لیتخی و زور آمور و دنگ چوه تگیلی Ez ne tiştekir ser rast bikim. Ez seni daha amurat karım lê bidim. بحث كان بيجينا بيرس آمورا Pır لیتخی dibêjin ne ev ne rast e. Yani hevan cana hez dikim pasnê hev bidin ji ber ku ji hev hez dikim. Lê bes na yani amurek hînbûyîn heta dawiya emrê meriv hîn dibe. Yani dawiya wî tune. Ez kemanjenim lê bes ez ne virtüözüm. Yani ew hînbûna amurek pir dûr dirêje zehmeta sabir divê etût jê ra divê meriv yani bi roja bi sala pêva mijîl dibe ji loma jî ez di enstrûmanê xwe da qasî ku ez têra xwe heme ez dikarim lê din ne virtüözüm ji loma jî ez hewl didim van her du amûra baştir hîn bibim yani şuna ku çend amûrên din jî dibe ra lêdim ez hewl didim van her du amûra baştir hîn bibim حزان مساكي مجاز مساسة صزاق صغيرو ما زرت هتص صزاق صغيرو ما زرت هتص ما زرت بويرها حرب زقاليس زبي ويرا ریویتیا موزیک یا روشان ji tatwana perava gola wane dest pê dike piştî demekê li bajarê Deryasπî ber bi Stenbolê ve diçe. Lê belê bi rêya konsert û çalakiyên muzîkê niha rewşan li her aliyê Bakurê Kurdistan û Tirkiyeyê digere. Hunermenda Kurd rewşan di muzîka xwe de enstrûmentên wek viyolîn, anko keman, akustîk û bas gîtar bikartîne. Divan demin dawî de elektro gîtar, cello û ukulele jî li amûrên xwe zêde kiriye û bi vî awayî pirrengiya binesaziya muzîka xwe dewlemendtir kiriye. Erkamın adnava komêda lêxistina perküsyonê ye, navê min Mert Baycan e. Ez dikarim bibêjim jiyana min hemû muzîk e. Ez gelekî hez ji muzîkê dikim. Min jiyana xwe bu muzîkê terxan kiriye. Ez bi muzîkê henaseyê didim û distînim. Karkirina min abrewşanê re bû min serbilindî ye. Bu kurtebirî derheqê muzîkê de ez dikarim van bibêjim. Ya enstrümandan براستی کتب بحث انسترومانی بکه پر زحمته کتب بحث خو بکه هی زحمت دره دیدی اف میلیون سال فیلسوفین مزن هر لبه پرسه دیگرن من حنکر از هزلان کارمان وکی کو مرد گو جیانا منجی موزیکه
tiştê ku herî jê re rêze digirim müzik e, tiştê ku herî jê hez dikim jî müzik e. Jiyana min tev müzik e. Ev 10 salin ku ez û rewşan hevalên hevin. Ji ber xatirê vê hevaltiyê me bi hev re dest bi kar kir. Em dikin ku tiştên baş derxin holê. Her wiha komekê me ya bi navê Noland heye. Wekî dî li hinek cihên taybet li enstrûmana dixim. Carna konser filan çê dibin. Di beleman de jî lê dixim carna. Ji hemû aliyê ve jiyana min müzik e. Carna ku ez li televizyonê temaşe dikim jî enstrûmanek destê min de heye. Ez mirovekî her tenê bi müzikê re heleqedar dibim. Her ewqas. Ez di komê de li elektro û akustîk gîtarê didim. Ez spasiya Kak Hakan dikim. Bi saya wî ez li vê derê me. Biya min ji xwe muzîk bixwe zimanek e. An ku zimanê muzîkê nîne. Em jî bilêxistina enstrûmanan xwe tênin ziman. Derbarê muzîka rewşan de jî ez karim bêjim divan demên dawî de stranên herî xweş ên ku bin bihîsne ên rewşanin. An ku biya min wisa ye. Gelek kêfa min jê re tê. أخلي واسلي واسلي أخلي واسلي داري ضايع طريقة واسلي مرجان Evnêzî 20 salan e di nav muzîkê de me û hê jî hewl dim wê tê bikim. Her wiha bi rewşan re jî 6-7 mehin em bi hev re karê muzîkê dikin. û di vê prosesê de em pir zû bi pêşveçûn bi rastî jî. Ji bo albûma wê ye pêşî, ango ji bo konsera lasmana wê ji min xwast ez bêm. Paşê pir kêfa min ji wê muzîkê re hat. Ji xwe ev demeke dirêj e ez bi hunermendê Bakurê Kurdistanê re kar dikim. Wekî Aynur Doğan, Mikail Aslan û her wekî dî. Ez vê muzîkê de nebiyanîme ji xwe. Demekî ango di navbera 2009 û 2012 de me bi Alatav û Kara Güneşwan re muzîkên kolanî çêtkirin. Hingî ez li gelek bajarên Kurdistanê bi kolan geriyam. Ev derfeteke baş bû ji bo min. Li Dêrsimê, tedî li Amedê, li Mêrdînê, li Elazîzê, ango li gelek cîhan li kolanan me ew kirecana muzîka kolanî jiya. Li Çewlikê em çûn heta wan çeyên gundan jî. Ew çîrok û muzîkên li wan deran pir kar li me kirin. Jalîkî ve ew pir nêzîkî me ye. Ya rast ne pêwîst em vê yekê bêjin jî. İca gava min rewşan nas kir, min dît ku muzîka rewşan a Kurdî divan demên dawiyê de ya herî nêzîkî Rojavayê ye. Ango min wisa hez pê kir. Ev yek fikra min e ya rast. Gelek kesên ku muzîkan çêtkin hene. Dibe ku hineke din jî yên wek rewşan hebe. Duyduğum kadarıyla söylüyorum bunu. Rewşanxan bi şarezayî xwe û bi dengê xwe yê hestiyar berhemên ku bi gotin û newayên qedîm li hev kemilîne dîwarê estetîkê de hildaye asteke bilindtir û ew berhem li serdema niha xweş guncandiye. Erka ku dikeve ser milê me ew e ku em vê serkeftinê pîroz bikin û rê li pêşiya çirûskên bi vî rengî vekin ji bo siberûjeke xweş û xweşiktir. Baba
پیروز که آه گلک سپاس صافی علی مالا تاوا بیجی حلال هر بیجی گلک سپاس بیجی پرفورمانسک پر باش بو تماشاوان جی کلجان کامازن بله. وانده بو و بیجی هم والله ما پیروز دیکن ام گلک سپاس گله گله کم کیف خوش بون و براستی جی از کیف خوشم کو من هون حوالی نمکی و من نیاسی و دنگی تم جاره کو دیجی گوه دار کرو و ما پیگ و پیوین آخفتنه کو کیف کو پر باش کری رو سپاس بو هوا گلک سپاس و عزیزی. جهاتن و ام کرن میوانی خو و عزمات از گلک سپاس کم جبو تماشاوانی و جبو برنامه واجی سرکفتنی سرکفتن بواجی و ببینیم خوشی دو بلا خاطری گلک و سپاس بای بای خاطری و چاو شهر